Gasa, itibiyag. O anya, mayat ka din, anak ko. Mayatan tiriknam. Wala na. Mayatan tiriknam. Iso na lang tagkakapsotak. Ha? Makaturturog ako na siguro, nanang. Sige, maturog ka nga rodan, anak ko. Agpapigsa ka, tapno makastrak kamatan ije pagadalan, no talaga amayatan tiriknam. Adon tima mismo nga activities. Wala, nanang. Kaya't kumutanti sumbrak ije pagadalan. Kanya ngay day taibot mo kabsat. Ay kwa, si Daen kabsat. Ipan ko man ije balay da silya. Nagluto ak ngamin iti tinula. Inak man padigwan je apaw. Kastaya. Ay huwag gayam. Kumusta mo tan je apo ka? Mayat ka din tirik na. Mayat meten kabsat. Tanakarwarda meten ije ospital. Bareng agtultuloy da je apigsana. Ay wala. Kasi may nagkarasub di ije ospital. Wen nga road, maasyanak unay iti apo. Malay tulod mo na ita si Daendan. Tapno agsabaw da. May bagay ita ang matutudaw. Anya ka din day tananang? Amangan mat no saan ang mabalinkin ni Mario ti kastasidan. Ayos laang daytoy, anak ko. Native mat amanok daytoy. Saan ko aginatang ije store? Sige. Ala, bumangon ka Mario. Tapakanin na kanilolam. Wen, nana. Ibusam daytoy apo, kwan. Wen, lola. Agyaman taing tuludan dak iti si Daek. Awan anyaman na apo. Kaya't ngamin ni Lola apumigsa ka dagos. Iso nagluto ak iti manok para ken ka. Basta ka di, lola. Alaman nga rod. Subuan na, tara manak tiin luto yo. Kumusta mo tanti ka anak nanang? Mayat ka din tirik nana? Nasaya at matanak ko. Mangan matan iti husto. Saan akas iti sigod ang masapul apilpilitan. Amangan mat, no salamangan no da kayo timang pakankan kwa na. Ha? Amok ngamin ti ugali ni Manang Celia. Di na maanusan asubwan ti anak na. Kanayon na nga iba ka, akabaulan kanon ni Marlo ti agisubo iti kanen na. Nga uray mo't masakit jay ubing. Ay, daytang arod mo tijak kayat kinimanang mo. Kanayon nga agong unget iti anak na. Dila maasyan. Ay, amo dalang arudan nga ada sakit ni Marlo. Ngam noong tanda nga agasawa. Kasla animal jay ubing iti pampamayanda. Maasyanak nga rod iti kaanak kamanak ko. No kayat ko madama ng musilya kan manong mubuyet. Tauray dituyan balay nga agnaud. Di da kayat Tawan ti pagpapasan da iti pungtot da. No kasjay nga dati saan da pag kinaawatan nga agasawa. Awanan kay tibain. Talaga nga imparupa mon kanyak asa anak ng umdas para kan ka. Ha? Apay, anya ti adda iti dayjay a babae nga awan kanyak. Tanasken pa'y nga agbabae ka, ha? Detang iwat mo, nagpiksa. Mabalin ka din nga kapsut mong tagsaw. Tapay, mabain ka ang mga dagiti karuba nga da babaem, malaksid kanyak. Anya ka matan boyat, nagawan abayin mo. Sa anak nga agsapol iti sabali a babae, no perfect ka ko mga asawa. Anya, kayat mo asawan, perfect dayjay a babae? Wait, perfect ni Juliet. Adamin ken kuana ti galad ti maysa a babae a sapsapulat. Manakawat, saan anangiwat? Ken napintas. Awanan kay tibain. Maminsam pa atong panak. Tamakaraman ka talaga itinapigpig sapay ngem tungpan. Nanang, kaya't
Nabayag ko kumatimapan iji balay da lola. Amumot akatutudo na lang. Anya pa'y laang timapan mo aramidan ijay. Inak ko mamakiay-ayam iti kasinsin ko. Nabayag ngamin asaan kami ang nagay-ayam. Saan? Nukunak asaan? Saan? Sige mo nanang. Anya kalakit din ay ang ubing! Nukunak asaan? Saan? Anay ko? Aglablabas kan nga ubing. Awan ti may saasaukan ka. Anay ko? Padasang ti rumorta kita. Saan lang aday tati maramanam kanya. Salbag kang ubing. Awan pa'y tinasaya at nginaramid mo. Malas ka lang iti panagbiag. Nanang, nakunamot ni manang ami kanyak itay, anangag na kano, akas taunay manen apungtot ni manang Celia, idi kalman. Uray la kano nagsangit jay ubeng. Ay na, sigurado binaot namanan ni Marlo. No saan, tinungpa namanen. Ay, unay matan ti kapsat mo. Kaasi ti apo, iti kasjay nga aramidan na. Jak lang amin kayat ti makibiyang kat. Taamok ngagsinongbat kami laang kinimanang Celia no inaramid ko na ita. Ala, bayam ta siyak ti makisarita kan kwa na. Saan anasaya at dayjay nga aramidan na iti anak na. Nasaya ta nagsabat ta kapsat. Wan kapsat, apay ka di. Masaludsod ko lang. Apay ka na yun ni matan amangag. Panangap apa ni Celia iti asawa na. Uray tenggat rabi ay nagpinpinukaw da ken ni Buye. Kasta ka di kapsat. Mangag ni pay no maminsan ngagsangit ni Mariaw. Ngagan anawa kadakwada. Ngam isumot ti ong tanda. Iso ti pagipapasan da iti pungtot da. Ay, jak nga rod amo no anya ti aramida kadakwada. At damatan na akam da nga kasawa. Ti kanyak laeng, katjay apo ko. Numabalin la ko mga alaek laengan, tayjay latan balay mingag naed. Ay, nasaysaya at akabsat. Ay, nakakaasi di ubeng ko naktumagit. Naimbag ko manawan sakit na. Ang naisigod mo't ti sakit na iti pusaw. Day tangarod ti kanayon ko apagdanakan kapsat. Barang makasaritak ni Celia, taalaek laengan ti apo. Salbag ka rit di nga ubing. Uy, awanan ka iti bayin. Awan pa nasayat nga narabid mo. Pasig amalas ti ipapay mo dito balay. Tatang? Panunutong kumamat Nangina ti gatgatang nga agas mo tong galawas. Iso at tumulong ka kumamat iti unag ti balay. Anya? Sumang petak awan pa'y naluto amakan. Salbag kidi. Awan latag numanyo iti inamet. Awan pa'y pakairanudan kada kayong agina. Anya ka din day tangar aramidam iti anak mo, Buyet. Apay, anak kumod day to'y. Disdisiplina lang nanang. Iso mabalin ka day, di ka makibibiyang. Anya? Anak ko day to'y. Iso nga awan karbengan nyo makibiyang. Kaya't ko lang adisiplinaan. Amo yumat manang Celia. Asipod pa'y kat ada sakit jay anak yo. Saan laang agagangay asakit? Gaputa sakit kat ngarod iti puso. Anya ko maita? Ha? Di kayat ko asawan. Saan nyo kumamot a pagpapasan iti pungtot yo? No kasjay nga aga pa kayo kinibayaw. Anya ka din day tanga ibagbagam si Carissa, ha? Makibibiyang kamutan iti problema mi nga agasawa. Sa anak ang makibibiyang iti anyaman a problema yung nga agasawa. Ti kanyak laeng, ti salun at ni Marlo. Ngamin, isumot din ti ad-addaan nakakaasi no aga pa kayo. Kan uray basit laeng abanag ang maaramid na akamali, kat bautam, wano saan, tung paamlatan. Anya? Sakit iti puso ti sakit na. Ad-adda ama trigger, gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Awan karbengam amang ibaga kanyak iti kastarisa. Ngamin anak mi ni Marlo.
No babautan mi, wano tungpaan mi, kaya't milaang amadisiplinaan. Mawatam. Anya? Iso apang nga asiman, ta saan ka man nga agsao kanyak itikas na? Akas laam mom ti amin, iso tiwagas mi tapno madisiplinaan. Iso asika, aguli magkalatan. O Marlo, nagpakada ka kadiki ni nanang mo? Sakbay ka nga imay dito balay? Ha? Amangan no saan? Inton kwan, bautan na ka man ng dayjay. Nagkunakan ka umay ka dito, asaan nga pakada kanyak, ha? Imub-ubingan ka pa ilaang masursuro mo ti agulbod. Ay naman ang Celia, gusto ko man. Kasi matay taubi? Di ka makibiyang, no di mo kaya't nga iraman ka iti pungtot ko. Awanan ka iti baing ubing, sakit din nga inam ti ulbudan, ah? Saan kayo mat ngayon ulbudan, nanang? Anya saan? Ulbud ka nga ubing. Ay nasilya anak ko. Maasi ka kumabot iti anak mo. Saan kumabot akas ti pamayam? Di ka makibiyang nanang. Konsintidor kayo unay. Kasano ang madisiplinaan ti ubing no kasta kayo mat? Anya. Kaya't ko ang madisiplinaan da ito anak ko. Iso ang mabalin ka di. Saan kayon amakibiyang no diyo kayat ti mairaman iti pungtot ko? Sumardang ka no di mo kayat atong pangan ka manan? Aglablabas ka matan nga ubing. Kasano ka ang madisiplinaan no kasta ka? Ha? Agyaman ka. Tatong pala ang tinaaramid ko kan ka. Nawan sir-serbik nga anak. Apay-bay langay gat-gatangan dak iti agas ko. Bay-bay anda ko na tapno mapukaw akon. Nagtiagan anos iti kastingar aramidan nyo kanya. Anya. Naimbag pa'y dagiti naganak ti kadalak. Oray niyan Teresa. Saan nakastwedar aramidan da iti anak da? Ngamsyak. Kanayan, akas tay. Nauma ko niti kastoy abiyag. Saan lang ko man, ada kayo tinagbalin ngayon na. Naulpit kayo. Anya. Apa saan arumor ni Marlo iti silid na? Saan sa payanangan? Bayam tagnakam. Apay manan aya? Agasam. Napan ijay ayan dananang, asaan man la nagpakada amapan makiayayam, napanlatan akas laso. Kat binaot mo kuma. Saan nga agnakam ti ubing apasigla sao ti ibagbagam. Bautem tapno agpanunot. Tinungpak ka. Nasaya tapno madisiplinaan. Nanang, impandamot gayam ni Marlo iti hospital idirabi eh. Ha? Asino tinakaibagakan ka? Ni Manang Jocelyn, nasabat ko la itay. Anya, kastaya. Mala, agpulis tang araw, tamapantay di ospital itamot laang. O sige nanang, mabiit laang. Marlo, anak ko. Anak ko. Apay ang gastoy matan, tinapasamag. Apay! Kunat langit din. Namayawin tayo matlang ni Marlo. Anasaranta. Kan makasarita tayo pa'y. Hanggang saan nga yaman. Wala yun, di kastoy napasabak iti apo ko. Anya ita, tawanan ni Marlo. Daragsak ka ka din. Agmuyumat nga dasakit na iti puso. Kabailan mo't siguro ti agas na itaging kang aking bag. Ngamsaanan, kaputan na trigger. Na trigger lang kapo iti aramit yung anaganak. Nanang. Agbabawi kayo itan. Ngam naladawon ti amin.
Saan akas iti aramiden nyo ti panang disiplina iti anak. Apay da kayo. At daan kayo iti husto nga edad. Ngam saan kayo pailaang anadisiplinaan kumparakin ni Marlo. Amanulaang titawan na. Nanang. Diyak ang bunuan niya kayo ang klase anak-anak. Si Kaselia. Amo manipod ubing kayo nga kakapsat. Saan ko nga inararamid kada kayo tikas iti araramidin nyo kan ko anak. Nga uray kasta unay akinabastos mo kanya ngayon. Ngamda kayo kit din timang disiplina iti anak yo iti sana na saya awagas. Pakawanan da kami kumananang. Agbababawi kami itan. Ammo manang Celia, imbes ang maasyanak kada kayo nga agasawa, wano makipaglading itak iti ipupusa iti kanaka. Ngam saan? Tatipong tot kan gurak kada kayo ti ad-adda amarikrik-nak ita. Nagado ti agasawa, asaan ang mapagasatan ang madaan iti anak. Ngam apay akas tati kinaulpit yo ang naganak. Awanan kayo iti konsensya. Itataawanan ni Marlo. Sapay lang kumata pagbabawyan niyo ti amin hinararamid yu kan kuana. Ngam sa bagay, awan konsensyayo. Iso nga amok ang makaturog kayo lata iti nasayaat, nga uray awanan ti anak yu. Saan ko mamit akas tati pa nagsasaong kanya, ading ko. Anyang harap ti kayat mo amangag mo kanyak? Maasyanak kada kayo? Ay na, iti kaano man. Sa anak amasyan kada kayo kunak tumad. Nang runakan ka pa ng Celia. Awan pusom nga ina. Ado dagiti nasaya at awagas tapno disiplinaan ti anak. Tay panang disiplina asaan da kuma ang mapasakitan. Amang itunda iti saan anasayaat apasamak iti biyagda. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasas iti biyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.